بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. از ایروج دخوازم لسر روجا ججنا زمان کردیا ناونتوی چند گوتنا بیجم قالك تش شي دبن ده حياة مدى وك از بيجم حياة مدى حياة جانا نتوي دا قومي دا بيكو ام الاساسي وي بفكرين جانا قوسا بسرد دا بيجن اج يك جوانا يعني دناف دا اللي امي بيجن ايروج دقيهن امي بيجن شماكو بازدي قولاني وحيشتي ونه سالياوي تي بيروس كرني ام بيجن ام بپاش دادشن نشر کرنا کووارا هواري بزمان كردي بتيبين لاتيني لوي او كوي سردمي 1930 دلوي دري راسته بطيبتي كما بيجن مالا بدر خان ياكو دبني ويكاية جلدت علي بدر خان وبنفيسين ما بيجن جالية كاميرا علي بدر خان فاتي دستكرن وك قالك كاسين دي ترجي كل وي در دوري هنا لي تشماوي روجي يعني اما بيجن وك روجا دسبيكي تي قبول كرن يعني قمانك وهاتي او كرنيكو وك بي تشاوا دناف تركا ده 1928 ده یکی مازدا مها یکی مها یازدان ده 1928 ده انقلاب حرفان يعني جمع بيجن دفج تيبين عربي تيتا برداني برب لاتيني ذاكرني وادشه پشتیوی 4 سال دناف برا ام بيجن في ججنامه و ام بيجن وجوهرينا جتيبين عربي يا تركي بربج يا لاتيني و شويني هي يعني ام بين اف ججنامه كردجي تام تقابلي وصا او تاريخا كردجي دست بدكن ب زمان بالفابا لاتيني ايدي دست بنويساندن وخواندن دكن وكو امي بن قهوه او كده بنمالا بدر خان كو هي جلالة علي بدر خان وكاميرا علي بدر خان كو هر دو يجي في داوية مي بيجن پروردا خو لفرنسا تمام كرنا اف نقطه که بالکشه يعني چما اد بيجم جبرك مثلا ببن فكره كرديتي ام مودرن به بريا وان ديساج هيلا مقداد مدحاد بدرخاني و المصري ده 1000 ده 1000 ونود حيشتان ده روزنامه كردستان تي درخستني و تا 1902 ديا ما بين سويه كجماري تي بردوام كرني وبالفابا او ك كرديه اللي بالفابا عربي نشرح دكه اگر كدجم روجك ادس بيكي بنا باوي او ك مودرن ده يعني دفي او بنا يعني حتى امكارن بيجن يعني مثلا دقلكو كوفارا حواري بتيبي لاتيني او بويه صف جبوك اللاتينيه تا امي بين و يعني مالاوانا افا دقلكو هدي داوي الپروردا بزمان مدرسه يعني اي مدرسه كردستاني اي بزمان كردي كو هدي داوي ليته لتا و داوي جمع بين كو بوي شكل بردوام بو زمان كردي زمان پروردا بو د مدرسه ان كردستاني ده صف جبوك امي بيجن اف وشان كردي بتيبين لاتيني بون زوبزو نبو مال مدرسه زوبزو اهل مدرسه دقلكو پروردام بخوب زمان كردي بو يعني زوبزو نكت ودري في داويه مي بيجن هناك جي خوافيري وكرن و دست بكرن لي مي بيجن بعصا بكي 5 سال دكن كو نافبرك صف جبونا او بخاطري كو الفابا لاتيني بو نكت مدرسين كردستاني اوجي نقطه که بالکش مخواست که از باله بکشیم سر يعني از باور دکم تکیلیا ویج
دەستپێکردنا خەباتên کوردی بێتر بە دەستپێکا خەباتên کوردی yên sekuler merkare wisa bi wê ve hinekî girêdaye ji ber wê destekê jî dibîne hem û belkî bê îrade em jî bixwe mere dikeve nav hin ewkan û mere dibêje ema ji xwewa wisa ye lê bingeha wê wisa ye destpêka sekulerbûnan bêjin xebatên kurdî mere dikare bêje 1930 diyan ji wir ve belkî dest pê dike bi destê malbata bêjin Bedirxaniyan Kamran Ali Bedirxan Celal Ali Bedirxan ku em ê bin Kamran Ali Bedirxan bixwe em ê bêjin tercümanî kiriye di nav artêşa Ewkê de a Fransa'da tercümaniye wan kiriye û hin xebatên wiha em ê bi di wê navberê de gîretin şexsî ji me rev dibîneke em ê ji aliyê hemiyeta xwe ve hin gîretkeşî kirine lê bi taybet em ê misal meala Qur'anê ji serî heta binî bi Ewkê bi Kurdî kiriye kurman jî bi latînîze em ê bêjin kiriye di heman serdemê de İncil ji serî heta binê dîsa bi Kurdî kurman jî wergerandiye û her du jî em ê bin hem meala wê jî hem Ewka a İncilê hem jî a Ewkê a Qur'anê bi fermana Fransiya yek sedema ez bawer dikim Fransa weksa xwe li Kurdistanê di têkiliyên bi Kurdara gelekî rehet nedîtiye belkî derfet jî zêde nedîtiye di noxteyekê de di ser wan tekstê dînî re ku bikaribe temasekê bi miletê Kurd re çê bike danûstendineke wan peyda bibe ihtimaleke wiha heye û ev jî evek me got ku dîsa bi wesîleya malbata em ê bêjin Bedirxaniya ev pêk hatiye wek em bêjin pirsa noxteyekê bigo bira ev jî çê bibe em dîsa em ê bêjin hema kîja roj jî be em dixwazin temamê roja cejna zimanê Kurdî be Kurdî di her qadê de di her warî de bê bikar anîn û em ê bêjin ev noxteyeke dawî ez behs bikim yani misal dîsa di kutubxaneyeke gelekî ecêb em ê bêjin li başûrê Kurdistanê heye ku tev bi tîpê erebî ye sif ji bona em ê bêjin ku tîpên Kurdîmeyên Bakur bi taybet ji ber ku zehmetiyê wan heye ku bi Ewkê bixwînin bi tîpê latînî bixwîn bi erebî bixwînin ji wê kutubxanê mehrûmin bi rastî em ê bêjin heta tune hesab dikin cem geleka însana bi sedan bi hezaran xebatên Kurdî bi wê alfabê hatine kirin di hikmê tune dene ji ber ku em ê bi tenê nikarin alfabayê bixwin yani mixabîniyeke wisa jî heye bi hêviya ku em ê bêjin bi awayekî bête çareserkirin sedema ku em ê bê mesela ferqa binê wek min got 4 sala beriya me ê dewleta Tirkiye jî vê înqilaba hanê kiribû navxwe de dest bi herfên latînî kiribûn li êwan ji ber ku saziyê dewletê wê qeweta hanê bikar anîn bi wî awayî em ê bêjin ji ber ku em ê bin bi darê zorê bi qeweta dewletê bi sîstema dewletê bi wê qudrata hanê li ser miletê ferz kirin jiyê xwe gir temamê pirtûka û perwerdê bû bi wî awayî li ê Kurda ji ber ku saziyê me ê ku heyî saziyên medreseyê Kurdistanê bûn û wana jî bi tîpên erebî bû perwerda erebî bû bi zimanê perwerdê bi Kurdî bû em ê bin ji xwendina Mewlûdê û Memûzîna Ehmedê Xanî û dîwanên melayên me a melayê Cezîrî û hakeza tev bi em ê bin bi tîpên erebî bûn loma ku saziyê Kurdistanê wê înqilaba herfî ku 4 sala piştî a Kemalîzmê a 28 ku pêk tê qebûl nekiriye di astê xwe de ew em ê bêjin ilm û irfanê ku divê ku xwendin û nivîsandina Kurdî ku bi wê zûbinê nav Kurda de belav bûne ji ber ku saziyê Kurda ne bi wê Ewkê bûn ji aliyê saziyê Kurda ve nehatiye qebûl kirin yên em ê bin ne geyri resmiyan wisa bêjin ew jî nebûye wekayê perwerda Kurdî nebûye awayekî gelem perî neketiye nav xelkê herkes fêrî wan xwendinê bi latînî bi Kurdî nebûye berê hêviya ku em hinek ser bifikirin vê mijarê min xwast ku ez wê bi were munaqeşe bikim bibînin xêr û xweşiyê de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.